Kandaba yayithi igcizelela-ke inkosi ukuthi cha ingonyama igcizelela ukuthi cha mina ngushila akusashintshi bangabe umntwana okwaphinda angene ethi ucela nje ekubingisangano omunye ukhona na ibona njengoba sengishilo kufanele ukuthi sengimkhombile futhi okwesibili umntwana u-Afrika ukuthi akabe umkhulumeli wami angivikele kulezi zigebengu ezikhuluma ngithanda egameni lami ngasoku isikhathi usho ukuthi-ke wathi umntwana aphinda angena awu mina ngoba ngingedwa nje bengekho nabantu abangangilalelisa angisezwa nasey'ndlebeni yathi ngoyamaqangi zokuthengela lokhu okufakwe ey'ndlebeni ngoba bazokutolikela bezwayo nithi mina ngisashintsha ngisasesi umntwana u-Afrika uyi-spokesperson sami yathi isikhathi isona engisikhawuntayo kulolu daba ngoba angifuni kuzofika i-coronation lolu daba lungalukisekile lokuthi umuntu ongikhulumelayo ubani ndabezini Makeba yebo ngimbuza uzokubuza imibuzo ke Makeba yebo baba mhlawumbe angisho mfethu ukuthi umntwana ule statement asikhiphile umntwana uphikisa ukuthi isilo laphana sakhuluma one uthi wasukuma umntwana uGiba walibeka lo daba lo Afrika uthi umntwana waphela ngene wasukuma yena wathi awu ngoba Mageba inkosi yakuphika nje kusho umntwana lawo umntwana amazwi omntwana sokunika nestemeni sakhe wathi wasuba umntwana waphela ngene wathi ngoba isilo sakuphika ukuthi samqoka umntwana wafika lokho seqhamukapi uthi isilo kahle eceni kwakhe sakunqeka usikhanda sivuma lo akushoyo right manje umntwana ngiyabefuna uphawule kuloko okushiwo ukuthelezwe ngabe mhlawumbe kuyiqiniso lokho akushoyo akulona iqiniso angithi udlala ipolitiki phela manje udlala ipolitiki ngoba vele uthe egcineni wayecindezela isilo ngokuthi ufuye umalume wakhe wena kukhona indaba aze ngayo lapha ayithunywe umalume wesilo yathi ingonyama kakhulume manje lezo indaba ayithunywe ingonyama umntwana kwaphinda angene ayithunywe umalume wesilo ayinamfihlo yona yayizonqekuzisa liphiki ikhanda ngoba angasho yena bangabe ekhuluma singasekho thina lapha basikhipha thina bathi asiphume ngokuphetha imfihlo yena ephambi kweswazini ngonyama anginayo mina imfihlo ngomalume all right cha uMageba vele ngiyabonga mfethu ngoba bengifuna ukuzwa ukuthi ngoba enye into ayisho ukutheleza kule ncwadi uthi isilo esasicela ukumbona manje wena ngokubeka kwakho uyasho ukuthi cha isilo sathi ubuthelezi othe ucela ukusibona engithi uye wathi ucela ukusibona futhi nalapha endlini washo wathi angazi ukuthi laba esafisala endlini babizwe ubani ngoba yimi engicela ukubona isilo nalaba engihamba nabo yes okay Mageba kwafika endlini angibazi yebo Mageba ingonyama laba babizwe yimi oh yes so kodwa ke Mageba nagcina senimphumileke nina ngoba wethe sengingena enye vele indaba engithi naphuma saphuma sesengena enye indaba esethi usethunywe isilo sakwangwane khona ukukhuluma afuna ukukhuluma nesilo kudinga isilo kuphela nakhona sasingafuni ukuphuma kodwa wasisaphophela sabona ukuze ingonyama ingahlali ngaphansi kwengcindezi ngoba sebeyicindezela ngoba ngisazi mina kahle uma ngikhuluma iqiniso ukuthi ubani oyingonyama phakathi kukaButhelezi nengonyama uMisuzulu angazi ubani nje ngijekile ke manje hayi mntwana hayi Mageba siyakuzwa Mageba ukuthi befuna nje ukushaka lephathi ukuthi umbiko wethu esawubhala mhlambe na ubona nina akhonde enayibona errong le esho uGiba ayikho into wrong mfowethu mbaba Phungula ayikho into wrong umntwana waphinda angene uyayi-undermine ingonyama uyayi-undermine nje wakhona nje ukuthi aphikise
igama elithi ingonyama yamkhetha umntwana uAfrika ukhombisa ukuvukela ingonyama lokho ngoba akayona spokesperson yesilo yena futhi akayona spokesperson yaseDukulu ukhuluma njengobani ufike ubantu aphikisa istatement sesilo yena Makeba siyabonga Makeba sesilo ukhomba ukuthi ingonyama akayiboni uyayi-undermine ngoba uthatha ama-advantages ukuthi ungathi uye kanti ingonyama yazalwa yaziyesho yona yathi angithandi njalo abantu bayitshela ukuthi ngibekwe yibo ngoba ngila ngoba mina ngaza Makeba siyabonga ukuthola Makeba nje sizwe bethu uhlangothi letho siyabonga nanokubeka ukuthi umbiko wethu ngokwenu ubonile akukho wrong okukuwona yes futhi mfowethu akukho kurongize yathi ngonyama kufuya umntwana waphinda ngene yathi kuza yathi uyazini ukuthi kungahle kuqhamuke ibisimuza ama-date lapho yathi inini i-date ye-coronation when is the next date ngoba yasehliswa inini i-date elandelayo kwajaza umntwana wathi ngitshele manje i-date isho manje le-next ye-coronation yami wathi hayi ngizobona silo sazobe ngihlanganise sibuke wathi hayi okay kulungile wathi uyazini ukuthi kuza uformer president waseNigeria uObasanjo la kule coronation yami wathi hawangazi silo kodwa ngiyamazi yena wathi hayi umngane wakho ngiyathemba ukuthi uyamazi wathi no former president waseKitara Guinea uyeza la uyazi ukuthi bayeza Hayi siyabonga Makeba siyabonga hayi amagoli siyabonga Makeba ukuxoxa nawe singanciki kakhulu ngakuhulumeni mali ngoba uzothi mhlambe mayisethi ukhona angasafiki khona kulama head of state ezayo sibe nenkinga mina ngethemba umswana Afrika ngoba yena uyakwazi ukuhlangana nosomabhizinisi nezipofethi sami ngoba une-capability yokuqhumana nabantu yabona Makeba wonke lamazwi ayishiwa isilo amazwi ashiwo isilo leso kumntwana waphinda ngene siyabonga Makeba siyabonga uzanjalo siyabonga manje ngizama ukugcizelela lapho ukuthi uze wathi le mayingo yami lokhu ikhuluma igcizelele umntwana ithi iyambeka nguyo ikhulumelayo wathi ekunekuzisa ikhanda umntwana uGibi waqasuka uphinda ngene wathi ngiyambona nje umntwana uGibi ngizisa ikhanda mayingo yami ikhuluma kanti kwafanele uGibi avumele bani avumele umntwana waphinda ngene kanti ubani omkhulu phakathi kwakhe nesilo ubani omkhulu siyabonga Makeba ukuzwa Makeba nje uxoxela sibonga isibindi sakho ndaba mina sitakaqhubeka khulumela ingonyama akekho futhi umuntu okwazi ukukhulumela ingonyama njengomntwana wafrika akekho siyabonga Makeba sibhekele naso manje siyabonga Makeba siyabakundaba ngisho ngingahlonizi ngwasegazini mina kwasenza ngisho ngingahlonizi ngiyifela bukosi akekho okhulumela ingonyama ngaphandle kwa-Afrika siyabonga Makeba siyabonga Makeba Dalazitha siyabonga Makeba